Pentecost program clear to te chibai vek ule Vanlallawmawmi kinia Mizoram UPC rongbol na chanchin thar clearin ilawngai thlang u General Shwai tu te rongbol na lawngai thlamasa ila General Superintendent Reverend Thanglan Sanga chuan October ni sompanga pathiani hian Eden Tharfield veng kaushana hun ahmangang General Missions Department Shwai tu the Chairman Upa Anju Lalding Lian hale Secretary Reverend T Lalding Lian na te chuan October ni sompali le ni sompanga pathiani manghian chonmun bial Missions Department seminar kam revival sakor tui chuna anman puidona seminar a hian resource person ani baka inrini jana tanga nei tu revival in khoma thusil rongbol na achogin an nei bokang Reverend HT Vanlallawmawmi Secretary General Sunday School Department chu October ni som pathum zir top ni khan champhai din tharveng kaushana pathian chawmoina manpui turin azin chhuaka chawmoina in khoma hian speaker ani ang General Sunday School Department Secretary hi pathiani thlenga cham don ani Mizoram UPC Literature and Publication Board chu October ni som thole ni chnu khan ATI Chapel dur tlanga an chukhoma Mizoram UPC puipaten an ho he chut khom hi board chairman Reverend Ngur Than Para Sailo chuan akai shwaya Mizoram Pentecost kaushan su tu te ti le khabu upalal thamwana Literature and Publication Board Secretary ja chu kumthar lama chwa tura malak chhunjom zelan rel kumsang ni somni pathum General Assembly ya Literature and Publication Board le khabu te zor chwale ni se anti a kumsang ni somni pali chunga Literature and Publication budget Treasury in estimate asyam to en hawin and passbook hengba ka hian Literature and Publication Board in Philfai zo kale khabu ati chwa theinan chakta kamhalak ni se anti book ani Mizoram UPC Pay Commission October ni som pakhata chut khom Chairman Upa Soi Lera ka ishwai chuan Mizoram UPC hnuai thoktu te loman na ennona he huna hian General Headquarters hnuai thoktu te loman baka General Missions Department hnuai thoktu te loman po zir chian ani Pay Commission chuan heng an zir chian ni report le rotna an siam te hi Mizoram UPC rawrel na sang kumtop Executive Committee ale General Missions Department Executive Board angai to aturin an thlen le don ani Mizoram UPC Planning and Financial Board chu October ni som pathum zir top ni khan committee room General Headquarters Officer an chukhoma kaushan malang tur poimo tak an rel he chut khom hi board chairman Upa Soi Liran akai shwaya kumchan vi audit note te clear hawin Mizoram UPC hnuai budget sang te an en hawa siam rem ngai te siam chat ani General PYD le zawne ten thohauna thuthlung an ziak Mizoram UPC Chalai Paul General PYD chuan October ni som thole ni khan Zonet Cable TV Private Limited nen Chalai te ezo na kong dapsak na konga thokdun turin thohaw na thuthlung anziaka hi General PYD in project ko mutu akalpui turata na malak na masa ani Zonet Office Zarkota Paul Pani te hian inrem na hi anziaka General PYD IO in John Zau Thansanga Secretary General PYD chuan mingziakin Zonet IO in LVL Thantruanga Director Zonet chuan ming aziak webok Paul Pani inrem dan ang chuan Zonet hian General PYD thanchwa mi pathum te chu thathum chung videography and training tirdona Zonet in stipend and pedon bok ani General PYD Secretary John Zau Thansanga chuan General PYD somnangai poimu a Zonetin kan chalai te tan kung minhon sakhi kan lom takzeta General PYD in sumsen sawngai lo po ni mai lo Zonet lamzokin stipend petur hiala an lo in hong hi kan lom takzet ani ati a Paul Pani in biak na hian hun lo omje turata na tho hau theina tur poimo tak soilan ani bok Zonet Director LVL Thantruanga chuan General PYD te nena kan thok hau thei tur hi kan loma ma polo thokhaw to chin kan ni awangin tuna kan tho haw na po hian ra tha achwa nge yang ti kan be se ani ati a kumsang ni somni pahni a General PYD le Literature and Publication Board buat sai Pentecost wakzaya khan Zonet hi media partner an lo ni to ani Zonet chuan mizo chalai te mason na tur ngai to in a thei chinchina ke apen vezela PYD te mason na tur konga tha kan lo tho ve thei kan tan chuan thilomom ani LVL Thantruanga chuan atibok General PYD hian kumsang ni somni pathum in khom puilia nei zota ka khan chalai ta na ezo na kong dak saktura malak arela hi General PYD Executive Board chuan bo zuin project ko mutu tia mingwa in kong sanga chalai te ezo na tur dak sakturin ro manna asiamani project ko mutu noya hian chalai te tan training thei tur thil pialama career guidance campaign e coaching class thlinga kalpui tura ro manna siamani a Pentecost chalai tamzok anin tawdel theina turin General PYD chuan malak zela tum ani
kumsang ni somni pathum Mizoram UPC Inkhom Puilian Ber General Assembly thleng tu tur Durtlang Bial Assembly Organizing Committee shwai tu tele Mizoram UPC puipa te chu October ni som pathum zir tom ni khan pandal sakdan tu le Inkhom Puilian lo om turata na malak na tur poimo tak tak soi hawin inkom na anei inkom haw na hun hi organizing chairman upal Vanlallawmawmi tharan akai shwaya anthure langsar zwal zinga pandal sakna thoktu te ria na mun siam dan turte counter shang shang dan turte motor parking plot chei chat chung changte atela inkhom puine na hmun tur pandal lian thei angbera sak an relbok Mizoram UPC General Assembly hi December ni riat achangani som kumsang ni som hi pathum chung hian Assembly Center zonwama nei tur ani Mizoram UPC General Headquarters chuan Office Assistant Grade 1 pakhat aladona Recruitment Committee chuan Open Advertisement hetiang hian achua naruak dil theichin chu kumsom priya ta changa kumsom li inkar Mizoram UPC member ni ngei zukle hmuama phihlim graduate le achunglam computer certificate CCC MODCS certificate nei anni tur ani Office Assistant Grade 1 lak na hi written test practical le interview mangalak tur ani a November ni sompaliya written le practical test nei ani anga November ni somni pahnia personal interview nei ani bokang Zofia du nei emoshe chiang du tan Mizoram UPC General Secretary phone number 9862711881 na Zofia thereng ani e kumsang ni somni pathum tuichang ral district inkhom puiwei somni pariat na chu October ni ruk atangani riat pathiani mangkhan khozol veng tharbiala nei ani a Mizoram UPC puipa Reverend Zoram Thara General Treasurer chuan ahman pui district inkhom pui hi khozol electric veng wai mi hola man ani a zirtop zana changa pathiani zan thleng khan revival inkhom nei ni in zirtop zana tirkau sang than moya champhai bial rore love inkhoma tirkau wanal ruala kho hai bial inri zana Pastor KC Ramnun moya khozol bial pathiani choma Reverend Zoram Thara General Treasurer pathiani chuna upalal thianglema khozol veng pui biale pathiani zana Pastor Kelal Mingsang Zola Rabung bial ten thushil rong bolna annei ani Tuichang Ral District Inkhom Pui rawre na chuan kumsang ni somni pali Tuichang Ral District Inkhom Pui chu khohai biala angata October ni som pakhata changani som pathum sang ni somni pali chunga nei tur ani Tuichang Ral District chunga tirkau seminar retreat nei chin chu changtlungzo ka kalpuite Tuichang Ral District huam chunga kaushanding thar an omin chomdo na cheng sing khat pek tele kumsang ni somni pali Tuichang Ral District budget te chu inkhom pui thure langsar zwal te anni a hengba ka hian inkhom pui rawrel na in Tuichang Ral District chunga hian revival crusade team le revival board din ni se ti chu district committee chuan abo zui ngala kumsang ni somni pathum chunga tan Tuichang Ral District revival board shwai tu te chu heng te hi ani revival board chairman na tan khozol veng tharbial tu pastor Zayon Ramngaya Vice Chairman na Upa A. Shileldong Zwala Di Kon Bial Chairman Board Secretary Atan na Alan Bial to Pastor Lelnun Thara Treasurer Atan Tuichang Ral District Treasurer Te Anni A Committee Member Atan Hian District Shwai Tu Te Baka District Chunga Bial Chairman Le Bial to Pastor Chep Te Anruat Bok Tuichang Ral District Committee Chua Revival Team Ni Adin Boka Team Speaker Te Hian Team Member Tur Pali Veve Anruat Vele Donani Tuichang Ral District Inkhom Pui Ne Chung Hian District Chunga Tirkau Te Seminar nei pui anni boka Tuichang Ral District Inkhom Pui minute kumsang kha zakwa somkwa puruk atanga kumsang ni somhni pahni le khabua bua se chu General Treasurer Reverend Zoram Tharan atlang zar bok ani Tuichang Ral District Inkhom Pui a hian zai thiam unaw nulal mudikile district chunga zai thiam tak tak ten zai rong bolna an nei china Inkhom Pui top zan pathiani zan inkhoma pathian tharam na tho lo langin ruantlang bial to pastor lal munsiaman pathian choi moina apwanga atuk tho chania pathian choi moina inkhom nei chunzom ani hehuna hian Reverend Zoram Thara General Treasurer le District Superintendent Pastor lal machwana te hne na changin pathian thu cha ngai thla ka ni a revival na satak thlengin Tuichang Ral District Inkhom Pui chu October ni kwa tho chani zan kha na chiak ta ani bial chung rong bonal chanchin thar lo ngai thlak chhun zomila Sabrum bial Maniram kami kaushana October ni som thole ni khan Hindu sakhwa achangin mi pathum te chu bial to pastor renal pa iswa mingin baptisma achantira Mizoram UPC a sing anni
kor tha bial tuidam kaushana po October ni sari indin ni zan khan mithar pani te chu kaushan dang achangin bial tu reverend biak choi lawan Mizoram UPC aseng kor tha bial tuidam a hian general headquarters chuan tir kaulel ro hlu arong bol turin ada mekani bong kon bial eden tharfield ven kaushana po Joshua revival team de rong bol na achangin mithar pani Mizoram UPC aseng ani a October ni riat pathia ni changma in khoma Joshua revival team speaker tir kau hlin sangan mithar te hi kaushana aseng ani October ni riat pathia ni ve khan west phailing bial chung tuipui bari kaushana po mithar som pasari seng ani mithar te hi chung konga kaushan dang vek achanga seng ani a tir kauler ring ki mangen te chuan mithar te hi Mizoram UPC asenga anjinga mi pariat te hian lalpa I swa mingin baptisma anchang ngala tir kauler ring ki mangen te hi general headquarters in tuipui bari muna rongbol tura aroi lai mekani baira bibial pang balkon kaushana po mithar seng ani October ni sari achangani riat pathia ni mangkhan bial tu pastor chuan pang balkon kaushana bial fangin he huna hian mithar pani kaushan dang achangin Mizoram UPC asenga naupang pakhat pathia hne na ahlan bok Rantlang bial khomoi preaching point Myanmar October ni riat pathia ni khan mithar panga chung ko khat ami te chu kaushan chairman upa zaman Mizoram UPC aseng bok khomoi preaching point na rantlang bial chuan tir kaulel ding puya rongbolin roi mekani Longtlai bial inkhom puibai somni pasari na tuang takane izo ani October ni ruk achangani riat pathia ni mangkhan longtlai bial inkhom puibai somni pasari na chu chan mari biak ina nei ani a upalal thamwana namte chairman media and publicity board chu speaker ani inkhom puini chunghian speaker hne achangin pathian thu chatak tak ngai thak chin ani a unanu zawsang puin zai rongbona ani chin bok longtlai bial inkhom puini chunghian inrini ni legin rawrel inkhom anneya Anthure langsar zwalzinga kumsang ni somni pali bial inkhom pui council veng kaushana ngate bial inkhom pui thleng tu puina ti sante beirwa zirbu abung zati tlemle September thapu mahmang to lawa thachnulam home visit na hun ata na man ani theina na rawre na sangzo ka thlente district inkhom pui nga na mun rotation na siamte general assembly center sakna target hi intuk to lawa main budget a khungrot na rawre na sangzo ka thlente AOC venga kaushan adin theina na malak chunjum zelte kumsang ni somni pali chunga revival crusade bial hwa paneite bial department intlo ton program to chung Sunday school ti boilo zonga neitele kumsang ni somni pathum le sang ni somni pali longtlai bial budget te atel ani kumsang ni somni pathum longtlai bial inkhom pui report achanga alandanin anbial chunga mithar za somriat pasari seng anni to a som pakhat budget an khum to bok ani longtlai bial inkhom pui hi October ni riat pathiani zan kha na chiak ani Lunglai South Bial PYD board chu October ni ngani zan khan una nula lom thangite in electric venga anchu khoma bial tu reverend mun hetan a ho he chut khom hi upa jela zekima bial PYD president chuan ka shwain general PYD in khom pui thlile na anei ba ka November tha bial PYD fe chwa nei dan tur te anrel PYD board chuan fe chwa na huna hian awareness campaign nei anrela heng ba ka hian bial PYD property ti changtlun tele one day meet November ni som pakhat Indonesia liandala mini sport complex farm venga nei tur program te an duang bok ani October ni sari achangani riat pathia ni mangkhan lunglei South bial chunga kaushan shanga South lungpher kaushan cheural bial te chuan biak in sakchan puina khonin appeal na hun anneya lunglei South bial to chung shang achangin tholom thahnem tak an mu South lungpher kaushan cheural bial hi kumsang ni somni pahnia ding thar ani October ni sari achangani riat pathia ni mangve khan bial tu reverend lal mun heta chu bial fangin changpui kaushana hun amanga bial tu pastor hi upa PL biak moya bial treasurer chuan achoi om lunglei South bial tu pastor hian October ni riat pathia ni chonu khan kaushan hote seminar anei pui buka shwai tu demo phurna ti le dan pui chungchang te anzir ho ani hemini vek hian mithar pakhat chu changpui kaushan inkhoma aseng buka inkhom bana mi pahni te chulal pa iswa minga baptisma chantir ania anjinga pakhathi kaushana seng thar ani Zema Bogbial Mission Department Bultumin October ni khat pathiani chune zan mangkhan Zema Bogbial chunga preaching point tuiriali airfield da fe chwa in khom nei ani
zema bok bia chunga changin kaushan mi pui fe chuak an chanem le a pathian ni chuna airfield kaushan bia kina pathian biak in khom an neya upa pc le nun tuang foglen ne na changin pathian thu cha ngai thla ka ni a pathian ni zana tuiria kaushana hun an mang thunga tolupa hb le ram nga ka zema bok nor ne na changin pathian tu cha ngai thak ni in zema bok bial mission department fe chwa rongbol na nei chung hian bial chunga zai thiam ten zai rongbol na an nei boka bial mission smalak na fe chwa rongbol na hi preaching point pani te hian lok thak an ti hle ani tuiria munatir kau quarters ahman tur zema bok to chung kaushan mission department te chuan property chanem tak do kan thutleng se le khoshon ba ka plastic tuizem an da bok ani October ni sari indini khan upalal wania te chung kwa chuan zema bok kaushan biak ina pathian choi moina anneya tir kaumai kalalram chana twal bungchu speaker ani pathian choi moina inkho ma hian unaw nu zau sang le ani le unaw palal tlansa achol munten zai rong bolna annei boka October ni rukzir top zana changa pathian ni zan thleng khan pathian choi moina pwal hian zema bok kaushan biak ina pathian biak na hun man ani kumsang ni somni pathum general assembly thlengtu tur durtlang bial assembly organizing committee chu October ni som thole ni khan durtlang menga kaushan hola anchu khoma organizing chairman upa banal din tharan he hun hi kai shwain organizing secretary le committee peng sang sang ten malak na sang sang report an pe meeting chuan assembly pandal sakdil tu atangin sairang bial atanga dil tu te chu anthanga pandal sakbulchan ni le chha ni natlanga pui an rel bok Assembly Organizing Committee chuan pandal sakbulchan ni atan October ni somni pakhat inri ni chu arwat ngalani durtlang bial milnga kaushana po mithar singh ani October ni sari inri ni zan khan durtlang milnga kaushan in khoma mithar pakhat chu kaushan dang achangin upalal du saka chairman milnga kaushan chuan Mizoram UPC aseng lungphau bia Sunday school in khom pui voi thumna chu wancheng pui muna October ni sari le ni riat pathian ni mangkhan twang taka nei ani he in khom pui a hian palai kal an thle a riak lut mi za somnga chuang an om bia Sunday school in khom pui a hian lungphau bia la to chung sang sang paruk achangin no pang Sunday school le puitling Sunday school ten in ti siak na an neya hengba ka hian to chung ten achangin special items midle beng tiklai tak tak no pang Sunday school achangin clear how chin ani lungphau Sunday School Department chuan in khom pui palai kal jing upaber senior upalal fima chhortui kumsom sari pathum mi le no pangber normal rin zwali munzol thariat mi te hnena loman an pebok lungphau bia Sunday School Department in khom pui ro re na chuan agenda chhop chwa zongzong an pasweka kumsang ni somni pali in khom pui munzola an ngat September thachunga in khom pui nei tele puitling items siam bel ba ka thuthlung lam hla in ti siak bwa sei te chu in khom pui ro re langsar zwal te an ni a lungphau bia Sunday School Department kumsang ni somni pathum le sang ni somni pali budget an passbook ani North College bia la avoi khatna Sunday School meet nei ani October ni sari le ni riat pathian ni mangkha North College kaushan biak ina Sunday School meet hi nei ani a General Sunday School Department Chairman upalal nuntwanga changte in manpui Sunday School Chairman hi zai thiam unaw pa mal somapan ai chuana choi o mani mi nei chung hian inri ni zana upalal nuntwanga changte hne na changin pathian thu cha le fuina thu thatak tak ngei thla ka ni a pathian ni chuma le chunua no pang Sunday School ten hun mang vele in solo recitation group zai le chang soirwal munam tak tak clear ho ani no pang items nei zinga pathian tharau thiang lem na tho athleng na sahle a hlapui voi inge moza dem ni in tharau lam hla sakchin ani a kaushan mi puiten hlok thlak an ti hle ani North College biala hian khoni chau omin North College le kholian te an ni a anin kar hi kilometer za somni chuang ani awangin bia Sunday School in khom pui nei a har sahle a avoi khatna atana Sunday School meet an mang thei hi kaushan nu le pate ba ka no pangthlengin an lom hle a General Sunday School Department chunga lom thu an soi ani Missions Field rongbol na langai thak chhun zomila Delhi Field ta kaushan ding thar janak puri kaushan te chuan September khan beirwal in khom in tina mangin October ni nga zan khan akhar na hun an mang beirwal in khom hi kartin ni lai ni le ni nga ni ya te an nei china kaushan in som zinga beirwal hi in ko a an nei thei ani janak puri kaushan te
beirwal an nei chung hian member kal an thachin le a kaushan upaten inkhom kai shwai na thokin mipuya changin thupui hon chin ani a kharna huna hian beirwal kal kimte hne na loman pek ani bok janakpuri kaushan hi tharuk chawa upa ani a beirwal zirlai thupui sang kaushan hum halna te chu thlok thlak an ti hle ani janakpuri kaushan te hi mission spill da beirwal inkhom nei thei report kan don chhun ani ole khati zong kha kaushan rongbol na chanchin thar kan thli le ngei thla khau thei te chu ani e